Whātalo whātu I le mamalu o si o tātou atunuu, ia whapea le kalesia le atua, le kalesia sufitu, Samoa tudo tasi, whapei ona tātou iai le so. Ai le amateina le proklama o le so I le organic, ia male artificial. E iai si whaamanga o te mana o e tautala nga iai, I le itu e tusa o mea na o tu fiele o tu pōselilo, I mea na vevesi na vai aso o tu nai, e tusa o whai unga ala malo po le charitable trust. Sa o tali ea mea lava, a whaamanmalama o le se fulu tau sanga tawai, sa whianga e mātou ma le taua. E tasi ale mafuanga, ona o mana o sa tane mantoa value luli le kanesia a meisele ave whiau, I le taimi o de tu ngā o le whiau. Le ana fuai ana o tali ma nai Facebook e to refer iai. Pe tai o le aso na so ai na fono ai le komiti a o le Zoom I le langi. Ia ma fili e tau fia I loa. O le fisili la aisea. E le whapea e fefe le kadesia e alu. Whapea tani e mana ramala langi. A sa tala no ina pe su pe le ai. O le whai unga tātia I loa awa to e lotea. Aisea, le a wheiva se lau waru su tolu, ina ua wala wina lo mātou a inga, I le ngā ruenga mai Amerika. Sa au alu le whalitusi, e ele tusi na whaitau le library, ai le tua I tua, e iei ia upu nei. Ua o whasamo ina, ona ua o langona ina, o le ko lea lea tua na ko lea mātou a inga. A wheiva se lau wal tolu. Ona o tua o tu umai le TMI po e nā o ngā whawhiwhi au. O le challenge lea le TMI. Le challenge ai nei lotu, na umai e lea tua le paddle plan. Ile me tau ai e tuso le taimima le tu lama lana whi au. O upulane o whasamo ina au man whapilitani atu lea. Ia o tu malanga whapilitani al tu sina mai ai. O tuina mai e poua e loa ea. Poua e loa ea. Ia lea, o lo wala uina. O tuina mai e le tua tofu tangata malana ngā ruenga e whai. O lana ngā ruenga o le whaia lea o ngā ruenga. A ngā ruenga ti Apollo o tau fiele o ia mai le whaia o le ngā ruenga. E whapei on whamaoni le tua ngā ruenga o tuina atu ia te oe. E tau mawhai sa tani e whaalewe lave ia te oe. O tusi tala e o so whai oe. O tangata lelei e whaaleanga oe. E tūlai mai le Pilato mal Herota. Anania mal Kaiafa. E au whata se whaasanga tau ia te oe. Ma iuta e tu yo au tafa e whatau oe a ria tous folu. Ona e ofo leha mai whapeane. Pe aisea wo o mai aine mea umai a te oe. E te lema whai ea ona e loa o nei mea uma. Wa tūlai mai ona ole potol ti Apollo. E tō sina ese oe malau ngā ruenga. Ma tau fiailo usi ustai ili atua. On whapere tānia lea. Nea na ufa Samoa mai ei upu ia nā latu. A wheiva se lau whatolu. A wheiva se lau waltolu. The Lord has given to every man his work. It is his business to do it, and the devil's business to hinder him if he can. So surely as God has given you work to do, Satan will try to hinder you. He may present other things more promising. He may allure you by world prospects. He may assault you with slander, torment you with false accusation, set you to work defending your character, employ pious people to lie about you, editors to assail you, and excellent men to slander you. You may have Pilate and Herod, Ananias and Caiaphas, all combined against you, and Judas standing by to sell you for 30 pieces of silver. And you may wonder why all those things come upon you. Can you not see that the whole thing is brought about through the craft of the devil to draw you from your work and
and hinder your obedience to God. Ai whailau ngā ruenga. Au e te il tangi leona. Au e te tua tau ai te whaua te Apollo. Au ane I alulo taimia tuli ai la piti al te Apollo. I whailau ngā ruenga. Tu ai pelo e tala pelo. Tu ai whai tu au e misa I pēa. Tu ai pele te Apollo e whaile me sili ona leanga. A ia sa ora vai. Ma au ane e whaatangaina se me tasi e tawhi ai oe. Mai le whaatinaina o ngā ruenga o tu inatu e lea tua ia te oe. E le iwa la uina oe sue ni au tupe. Na te le polo ina oe ina ia e mau oa. Na te le whaatonuina oe e pui lo ngoa. Na te le tu inatu oe ngā ruenga te atu me pipelo a satani. Mana au na lo whaasala uina. A whaia te whaia nā mea. Ona le ai leo se me le lei te whaia. A ua e ngā lue mo oe lava. A e le mo le li. Keep about your work. Do not flinch because the lion roars. Do not stop to stone the devil's dogs. Do not fool away your time chasing the devil's rapids. Do your work. Let liars lie. Let sectarian quarrel. Let corporations resolve. Let editors publish. Let the devil do his worst. But see to it that nothing hinders you from fulfilling the work that God has given you. He has not sent you to make money. He has not commanded you to get rich. He has never bidden you to defend your character. He has not set you at work to contradict falsehood, which Satan and his servants may start to battle. If you do those things, you will do nothing else, but you will be at work for yourself and not of the Lord. Po e loa ea, I whaia lau ngā ruenga. I tū maulau tapula a whaapea al whetu e le emanuelu ina. Tu ai pele lalo lange tau ai misa ma wheitangai. E o so ia oe, e angalanga ina, e whaatinga ina, upuleanga ina, whaamanua ina, ma te ena. E o so fia oe man malosi, la wha ia uo, ino sia ma la wha ina tangata. Ai e tu mauro loto, ma le wha moe moe le maluru ina. Na ia e sa ili le wha moe moe ngaro o langa. Ma le wha tumtumunga o lo so I fuanga. Se iona e wha peani. O mai el ngā ruenga na tuina mai a teo. O te whaia. Dauna ia soa ai le malanga mai matu ai ngai New Zealand. No whaitau ai. Nei tu tua o le tusi mai le library. Ma olanga na ina mai le tua o lo kōle na. Ona o mai le alo lome. O tau nei le tia mai po le aonga whawhiwhiao. E le sisi o tau. E le iwa ai I le mehelea. Tali a tau le fast food tau sanga talu ai. Na whaatia mai le tua le vanu e ui ai le lotu le nei. I le teimi whaio. Le anga u whae e le tua le whiau whapito o le teimi. Tau sanga te nei tau vai le saua Samoa. Ta tau le kalesia mai ai le amatanga. Tu lai mai le toa. Ma vai le kalesia. Whaaleanga. Sau le tima atoa Amerika I tona ina iawe ese hao. Lea lava e whai. Nei na usau o whaatolu ne o walutasi tau sanga. E lea se me se o le whiauna o mai atao. Ma fuanga na, lea na whai hao. O le upu tomua po le challenge al tia mai, luinga al tia mai. Tala vau mo Yesu. E o mai le so lea lava e alu. Tau sanga te nei o Samoa. Lea so New Zealand. Ata e ao le lalurangi. A ele me whaina tau fia le whiao. Wha malu lua tu lea sa e wha moe alu wha peretania. Se I wha longa le mai malo. La ngai lei se upuno tau tala I lato tele o iloa. Peter. O te wha manatu mai el komiti au au.
o le whatununga na mai le amatanga o ngā ruenga, ka tia. Ia whamalulua tu ai lea mo utou o lo fia mai moa i whaperetania. Peitai, pau me ma mawhailu uroto, o si o tunu pele o Samoa. Elisa e man malama oe, na whaitalia i leo oe malau filfilinga. Pe e te talia le whiauro e whaalongo i ai, pe e te whaalongo i le mele sau. Fast full tau sanga taruai, na umai e a tau e le atua, le ata o le tau o le ata uina, e tu sa malo uvala uina. Lo whatau uina o mai le so. Tau nā lofa le atua whamanuia le whafonga le tunu, i le suafo Yesu. Amen. Lo mātou ta mai o le langi, o whatino lau whiaho. Tai ele nau e ave le ngana Britania i whaalongo lalaki. Awa lolo le tahafi. E tūsal whatununga ne a mai. E te talo mo si o tunu. I e whaalaina i le ola e whaapau. I lola wa suafa i e sua wala o toi nei. Amen.